Ngithemba yenze i-research yakho qinisekisa ukuthi abafana abalento abayenzayo le ayikho emthethweni ukuze mina ngibuyelwe inkampani yami. Iye, ngiyifunde yoke imitlolo leya. Kodwana kumbi hle. Bayibophile fast i-case aba abantu aba. Begodu amavoto abo lawa asemthethweni. Angizokhona bonyana ngichuguluke ukuthi bangasagota. Ngiyazi ukuthi wethu eliduma elingapholiwe ukulahlekelwa ngumamkhulu. Ngibonile lapha ivideo ye-anniversary uraga amatafula ucharaganisa izinto. Badelelile lapha ukuzilela umamkhulu bakudelele. Ngiyazi kona kunjalo begodu bakusilinga. Kodwana ngibakho ngitshela iqiniso lapha mani. Usamphakululele umamkhulu. Bakutholile wena. Uthengiwe wena. Ujudas. Fetshwa. Ngicela usubone. Nomnya. Ngicela usungumphumphele. Ngiyakubona ngathi ugcwele usathane le manje. Lo bungani lobu nale imali ungibhadala zona akusho lutho la kuwena. Ngicela uphuma. Judas ndini? Hamba. Thengiwe wena. Yazi wena uthemba. Thenga abafana bami wena. Hamba. Adoda. Uthengiwe lo.